no eyafutu a emu eduri ye papa e de mamma buna ye behwe na afi ye de ehonsem enso asom ewo kaseboi mu meka wo se sa kase ye ye de bayi no ensam awudo pi ka ho na yasi nkonnwa nso de ye bekan nyina kama pa enso edi amawo meka wo se ene ya wote ewo kaseboi akenkai mu no eyeme osomafo Kwame Owusu tikase KOT ana waso egusu ya utie me ene dai ewo kase boyi emu na ma yentwa ho shimakuma bi emra ye ba kase bo no ye de ba Liberty FM the giant of the west. Awie o mind de se ma yenhye kase bo no na kenkan ase emfa ma egusu kan mo se aye Liberty adokurum ye no na chiri pro enso kasa video so ana waso egusu ya utie Facebook no my Liberty FM okwa like share wadwenkyere ye fa kase mfa guoma ebre pam ye baje bre ye ba kenkan ni nyina enso edi amawo na enche bia ana o man Ghana je nyina ye nimsem NPP waso no kokuru kwa manyuko ye nkoto aba mfie mpem yenu ne aduonu nan ene breaking the 8 na wono mo ka na ebinom ka ye di nkunima wie ya bombo den free SHS ne keka ho Ghana de ye koto aba mo da fam se brim na brimi enkoso why na no adai by election apoema ntam ye ko ye nso eno so NPP fo akodi ntwo se brim nsemi ba ye de nsema wodo no ana dodo no aka fa ho ebinom se ade na age agu ebinom so ebeye yi ensem de dodo no ma ye nkwa ahoma no so ne monkomo tiawa Zebra onibonyafo yo sena mbo akane aban krache pani ya na oginam de ma de hia wono mo sahwi kontomra man sinum owa ahoma no so ye nkwa na ye ne no monkomo kakra ewo nsemi ho Yera ateme kame mwajo. Bibi aboko de. Adumo na moze. Yesu Kristo 2 minutes ye ho ade yete wonka na ache kakra. Ko, yesho. Ye danyame ase. Yera we kura de ma yenko na ye monkomo ekomobo no akoye mienu ne dika ma yenhwe o. Na sai NPP amanjo ko na kamya ko ye se ehihim sa na no to aba mwadi ntwopoto. Na akwatia ba election so kura anka mode bagigi mu ni so na anu yekoto aba ya brim ma hwe asese tam onabo ubeka se ne ekoi sai na ekoi Bunya medo ase ma me fa kunya we na me nche wati po sani o kana amze ne kwanso no ba de ubeka se MPP ko no ehim no enya no kre sabe amanyoku de ba ye de two things ko elections ada se obanwunya na so obidi ncho yekoje no election yelusuye ena akwatianso yelusuye ba mamema o swi kakra over the third parliament from 201 to 205 over by elections are call here is kumawu 202 MPP won ye bimbila 202 ya won ye si no 203 ya won la Bronco Central ya won nti ade no ko one government of the day nipa no kwa nim say where is the stronghold of MPP kwa no nim say e bia aban na wo so no one to aba ma na at the end of the day no e bia project and the bia wo so onya no ye dey onya nti eno na ka ho ma NDC for ekonwene wo akotia na akotia kwampo na think constituency I think constituency because I want to consider the NDC more ina de ewo ansa na ye maame amase eba beji saa 2 minute free omunsam sabe ye nua nso ba ya okofi mu a ye call by election ya kwakodum su no ntenya ade a meka say bia because of the party no am more modern na me ebisu ye nyeta Yera ma ye hwa de o abato ya enra de ye kɔ no akwatie yi no ye bisa o NPP amanyuko no hwe ase ne ndema kɔ ya usu se de na e kan atira amanyuko na na montuo be na e wosa amanyuko no tu firi sabreko na no abato ya ekoto ye wa kwatia ana afenso mfiempem yenu ne aduonu na abato ya ekotia NPP amanyuko no titru pa ne akwatia ba election ekoye usu se firi sabre ye kɔ die ensam na sabato e kan atira amanyuko no. Oh, meaning the truth of the matter is that na me di kan e kan no on say NDC na aban na woso into we den ya ono mo contest in terms of resources, in terms of say via community no say aban we na wo yentoma ni nipa na omumu no emwa ye mpuntuo ni enema mu no ntino uhu ni saa
denya ema timonfo no bebe adwen den etesa ba mu de MPP de me no kasa sisi e ye gusu a ye toto ne ma se be ya ye party no be san agina brane menim se nyame ya adom na ne ma toto ya unity ne yewe after this progressive race no ye be kan ye ho bom me wo gidie se nyame ya adom man come 2028 se nyame ma ne etinkwama we are going to take our seat back and no waste about that. Okay. Ona enche ye betie si ba ko na mimi sa wo me ne wa bonko dodo no a abosome mako nwotwe ni owu me de memfa wo nkọ kese ato ya TV mantamu ene DC ebre so amambo hu ne se nina se over NDC ba amamwo mu se ne no mo eka mra omunya maye omu manifesto ni mane ma omujira so ye campaign koko ye wasanka na nado danko akufo ado eto koko 7,000 na nado adi akwafo mu 24-hour economy amode ba se be ya maguru benya adwuma ye minua we kwanko de enu kwasem me amete ye me ka chew because over Western North adwuma ye papa nom ye mamenom ye pa ye kuayo but as we speak the difference see the history of Ghana that see a cocoa August. The see that, but this time no cocoa a be no August no nyina actually no. Almost the akuafo hwamo. Our price I dey ma akuafo. Meaning say omobon to no nsem omoka nyina say e ma cocoa akuafo 7,000 in manema nyina na ebusem ka no moka. We 24-hour economy. Ya omoka so ombisi your friend is saying ma bank in manema nyina up to date. Yehunu bibia anti NDC de me mo de meka ama wase not party ate ne se 149 and no mo de bedada amanfo e mo to ababo mo omu ni bibipa bia ama Western North ene Ghana man a yetimi so yebra nti yanya nti se ochena opani ba ko ya watwe de ti se opre frankatu dwubadie de ama NPP amanyokuo awo my Ghana yewura Kennedy akompre ko a Japan the show down my oba toye TV mantamu sana nhihye ne tie na san de na yenhwe nanim sembe ne yenhwe anim se yebete mother was mini amesando was biem no kwa wo ne se emse mpanyifo a ayi omuti wo MPP mu efa the upcoming progressive race no nipa num yewura Kennedy Japan yewura bawumia osei aduchum ena yewura kwabran Japan ena bran champion na yewura Canada Japan nyame ya ndoma eye echna so de yankwa eche yenya o cha ase wo bia east anopa memfa nse by 9-10 o'clock no yi bia east ofi bia east obeba bia west by 2 o'clock no aboso owi aboso na obekwa kohome na adiesi memrenda na eye Saturday no obesha ase obuodi anopa ofibuodi a obekọ swama na ofiswama okowie wanchi na nchi so apeba bi adwojo no ho ade chi a obetie simu wa kontomra ofia kontomra obekowie oso na ode akowie obabi ani eye Sunday na tese oto na country so akọ different region simini obisa ya efa you Canada pro a obo a watu idi say unity tour no echana o shase yera wanya bai sane o hwe nsema na bibisa ya waka bebre acha se ene DC amanyoko no kura no nsema mkeka kire yi no akoye 419 ade nsem ne yenhwe se yebete afiri yewura Kennedy Japan no wabra obai o minia o hwe yewura Kennedy Japan wa empem bebre nsema okano okama Ghana mabunu se yema ne kwan ema ne meye omampanyini wo manyimu na onu nso mebi adwuma because o mayor president Krampo no onu akasa ne private business nipa about 7,000 na wa employ omo awede oti omoka every month ema omobusuan nso nya bibia eden eto omobotom nti onu ba oba nyina ye job creation kwana oba beka nwasam jo yera mede wusi se bibia ka achi a simaketo abi yenko oh minia anti mefa konya we so na maka chere Western North MPP manyina ne se echina yame adomo mo bia west bia east and gaboso no yenya hoboa na yensori waka ni enkonkusia yura Kennedy ordinary Japan na ono nso hu se Western North ma no yenso ye den
yes and achi kase a meme tam jo ona bo asedanka ho encounter fajo jo obani ya ye ne ko bo nkombo yi aye kane aban kraje pani ya na woginam de ma de hye ya wonom ewo sahwi akontomra mansim ye wuro nmonyamfo yosen amboa ena ye ne no ebo nkombo ene anwumri ewo yen kase boyi so ma yanto akase no so na yenko ginamu ewo nsem foforo yenko atoye mantam no mu na atoye mantam ena ye kodia na atoye mantam so afo eye wuro nmonyamfo Joseph Nelson na ono na ndei wapa dwumadie bi ho tuma dwumadie ya ye wuro apa won tuma nyina ne se ndei wonom eboa sare be ya wodi sika botene opepe miensa 3 billion Ghana cedis ende die e de shem se takrade ayarsa bia no wonom ensa ebeka ICU na ve wonom ede dwuma aboa ma pomde mapa atibi anya ne ntampa afria na yeka ICU no a intensive care unit ya apomde anim defo homo ankasa enim se ne wodi dwuma aboa ma pomde ho asem etimi eja ne nan so na no wo chem se nei sa wonom saka sa ICU no ewo mantam no betimi aboa ama pomde mapa atimi afa ne ntampa afria ya sika ya aban no di ehyem ayo pepe miensa 3 billion Ghana cedi na yewura unmonyamfo Joseph Nelson ekasa kire nsema wodo pii mu mpani sese ndwom eda ja na yete ne oni wura no mama yentie ensem a oka ye no bi ya hwese yensa beka yewura ene na yabo ede amamu arise mu fanche ye na ye hwa kopem se ebrepam no yensa ka yewura ene a yebehwe na afi yabo ama adehye nyina so anya bi ati ewo liberty adukunum yenu na chiripo enson kasa fidie so ena wasu egusu a uti yehwese nka yensa beka yewura ne ewo dwumadi nase mama yenti wa bro kasai minuanom ono oyasama ohia papa edwuma bia botuma aye no asase de so wapo mazen ongina ye ya entum nan nse ho hia de ye pre de ye be ye edwuma na ye tum na ya hwe ye ho ya hwe ye busuafo ya po mazen so obeye no ono ntina ICU asemi a ye kan the whole western region ye nyi bi wa ha no ye ba ma ono aye ye priority efien kwante ye nyina ye bompa de the expansion wo bowie a facilities bebre no services bebre no wo botum render over and above what they used to do in the old state until yes aban ba na afam but yen so ye waso there ye botu anamon na ye da afa o how bi o how yen bi a ye feed ye hu bibi obeye ye nyina yen kan bom ne and in this case I see you asma ye kan say akobe bi o to da akoto sebe obi o ya na origidam ayarehwe na e better why we need to do everything possible to have in good time because in there one holding no or you never know what and see a best there yes so me ya ye bodewre wada roma ye bo hu dewre e bia na ochinampo na mbo bi efi baby aba no we twa ye how ye can see ade yes ankrankro bi obotuma aboa ndwumaku bi a obotuma aboa western region asam ne ye wo moboa ya ne ntum ne ye sama no do so ye a abane so beba ba ye bia kan e bia ye be ye bo wie na contractor we afian kwanta wa aba na so horba no wa abotua do we o ye wi a se bi wa na ICU bi wa afian kwanta bi wa takrade hospital na onkoye ya akoye nsim jimze de ye nyina no yema ya edwene onkoye do ye nyama go puno do sika ye behia ye ppie ba san 3 million Ghana cedis Zero won monyamfo ya yete nkai ayo reverence Joseph Nelson oswafo ya wogina mu ede ema adehye ya wonom ewo atoye mantamu ena wakasa ede nsema wodo atu edwa chechensemu na nenkasa na chi enam so ama opani ya se wode wani akiremu awo takrade ne patamu takrade hospital no ono ne opani ya oda no na ototo ne manyina medical superintendent Dr. Joseph Pepra anso wodwumadie no ase no wode nsam awdo pi atudwa na moma yenko na yenkotie ensam a wode tudwa ne bi said we increase
said their chances of surviving. Into ama most deaths are realizing in our facilities. No, to me, such patients, no, they need to ordinary ward where there are several patients with just about 3 or 4 patients die. Most of the time they die. These patients need about 1 nurse to that patient, so they need regular monitoring. And here fidie bi a ebetumi aboa ho. So for obi a ontume home a obehia afidie bi te ventilator. Fidie no be home ama no kopem se yare a ama ne home akofom no yare no be kofom se de be ya to tumi home a no watumi ayi afidie no efre no so. This offer sa critical ill patients here obehia more support, obehia regular monitoring, 1-to-1 monitoring now. What is any to ordinary ward? Most of the time you lose such a patient because when you are very ill, you found to ordinary ward. Said no, you be specialized place here. You be to be in close monitor for such person. Now it increases the possibility of saving these lives. And you see the in fact yesterday patient came in, went into arrest. We resuscitated. He wakes up, he go back into arrest. He arrested over 4 times. Then he died right before us. Most of the time, these are senior people, senior citizens who have probably, done well for themselves. But it comes to such a level and there is little you can do for such people and we lose them. Opani ya wote nke elkase boimu na fe wachre ensam awdomu ede acheno. Ono ne opani ase odi wadi etem e wotakrade ayarsabia. Waye medical superintendent ede ema wonum eye Dr. George Pepra na wode ensam atudwa cheche ensam awdomu ede achre se ne wonum saka sa ICU ya ne ebeye ede ama wonum no ehwo nsem bi na ye wrai ache ensam mu na fe wode atu edwai ma yanto akase ebo no so na fe yemra megine mu ewo sahwi yoso mansini mu na yenko ginem ewo sahwi yoso mansini assembly num na yekowa na sahwi yoso municipal assembly na nei wonom at the stakeholders meeting asise so na sa stakeholders meeting ya wonom at the asise so ndra dey no eyade a sania yewura Dominic Jesse epempi na panyifo na bonkomo ewade a chebia mo ni so ama wode esi na neso sene no ade ba ko ya esi na neso ne se wode ye fen se Wood Village eba sawiyoso mansini mu ya eno atoya TV mantam group mu se ne be ye beboa ama enema nyina so atimi akoye na ndia dwuma ewo ye mantam yi mu ne so yatimi aye ne dosopu ewo ha na nam so ama no adai wone ade hye ya wonom di dwuma ewo so mill awodo carpenters awodo timber firms awodo ana fe wonom a woye ndia dwuma nyina no wonom ebo dwadata ewo mansini assembly ho ana wonom hia ye se wonom keka bibi afa dwumadie ya esi ye wrai eni so ene ntotoye awodo ya wonom ye de aboa amanta ni swadi hunu no atimi abam na dwumadie ni wase no ye ro no monyafo Dominic Jesse eche na ni swadi hunu mu se echire yeah I think overdue was anka wo yeah na han even amana no be yeah has a view and by extension western north and echo and so Wood Village no e bi ni hanom a say yanka say man from crap Liberty FM ho aya ye din amomo Liberty FM no so nam so ma is a legal login na echo so me buy no me ko rounds katra number firms so resource mo asia no modin komo and the more concern nyina ne say omo penu ya adwuma omo nya bi sanete dia then this the time I was saying nyina you coming together na it me establish Wood Village na so bi penu ya ne bia ya adwuma nyina if nya nuen bi de ya adwuma it me anya bi wabra any can say fast stress na o say famu ma ko bi ya sempo ne ya kwacha manfo agumu e wo ho so it's a step in the right direction say finally ye ne stakeholders I feel so mo nyina be hia na hwe adwonto across here I feel say it's just amazing na every say finally abaso na nyina agya tumusa and from here for Dominic Jesse admawura oya bankrupt penny de ma this year ya ye was ahwiyoso mansini mu owrai mode mu obonti sahwiyoso guso kwani mu wie papa na ne nkasa na chi anam so amatitina ni ya oda ba so nko ya wono behwe atoto ne nyina sa ye nsa beka sa Wood Village assembly member ya wugina de madwena se nzuye krum onmonyafo Ebeneza Nyame wono so ejebre kasaye na kasaye ode adesede eto adehye nyina ene panifo ekabie wom nyina se wono mfa ho hyem enjim
sena be ye beboa amasa ni swadi huni no atimi abamu na isi no eya na ede mfaso ye prese emra so a me ye sure say beboa yina we ye se ye kan nua ho asem ba be wi aso we beto nsuo ho we beto aduane wo ho we betwin light ho ne dade ni nyina be create revenue so ama nkrofo ankorankore ansa na ye mabunu so wo fie nso nya adwuma yen so no the more ye bie mu no master bia ebe nya market ready market into be nya nkora so afa afom into na say unemployment rate na so yes so ate so no enti me gidi say e ba beboa e pa na etinya ma ye man so akoyanim ne legal entity de akire liberty adokunu bienu na chiri ponson kasa video so ana waso egusu ya wuti ma ya ntwa kase bono so yeda so agina mu awo safi yoso mansini emu na yanko the Church of Pentecost asafo ya a leader na onukro ya no se oba safi yoso area se the Church of Pentecost nhihye a wo executive member emprempren ye kese ono ene presiding member foforo kura waba ewo safi yoso central ewo safi yoso central Church of Pentecost asondem na ono ya oba mansini mu a oye penipa oda mabunu ekuo no ano na onukro ya no area no mu no oye executive member sanso ye presiding elder foforo kura waba ade ema yoso assembly no okasa ye na ne nkasa ye mu wo bra wone mabunu che nyame ase no kirem se nyame afre obia entinde wo ye babunu a bombodin se obeda esu adi na esu na obeda na di enkoi da fra otwedi ampo nyankopon afrew eni hia ehia se ewo se udi onyankopon anamo achi na ekoba ne sa ebeboa pa ama ye nyina yetimi akoye nim na ye Kristo suma kwantuo no so no ede ya kodu botaya otwedi ampo nyankopon ehihia ma ye no ene yesia dey also the street suit dey ene say bosume na asase bia Tuesday bia no eya yesia na yesia topic aye dey adwuma no say live a life worthy of your calling and I say bobra e fata of free enti eno so na megina to youth ni nyina fo say erade afrey na wafrey en dey dikan say obeje enkwa na enkwaje ni mo no e wo say ye de nyame asem enante eye mobra eye wiase abrabo e dey be ko say yem ne enkwaje mu ana ofrabo na wasebo se be kronkron se yede nyamisuru ebebo ye bra aseye na ada etwan semso meje ada Samuel Owusu Jaben etwan semso ana odi ade se de to mabunu anim biu se ene otwedi aponyankopon ade baako ya ohwe awo ahwe ne se frawa freyen mu no yabahwe na fe ya som no na fe ya di na na mo achi na aboa manimonyam soronko ya otwedi amponyankopon ahyehye de mabunu yensa aka na aboa ya atwe mabunu nyina nso afri suban bone ne ne yetantan ya nansan mu ekoso ya obodi nkura no a enyeyi ne nyina mu no osan so gina mu etufu isei ede kire yen ohawa edebre nation ne se ma oman no empuntuo eka kire efi se obaburu no amobra efata Kristo ma ne engage in ana odene ho hye ne maboni mu se se drug abuse na fe wafa drobi na empuntuo a ewosanka na hoɔden as a youth ode boa oman no ama aba kire enti se youth no amabra botene ana wa mo Kristo abrabo a oman no nso mputuo eka oban kronkra woda wonom dem na nanom ahemfo oman panimfo nyina say yagina yamwa wonsom enwane nipa yamwa mambabunu ya nanse kam yakwo se wonsuban ene one ye eyakoye bibie wo ho no yensom emwa se de be ya wonom ebeda suban pa di na ama ofre ya otwedi amponyankopon afre mabunu nyina no enso atimi abamfaso na mama yentie ne nsem no ebiu. Okay, the edika ebesre awfo na afi so yasre asafo no onfa Kristo som onfa amemu ntete na Bible ka ho yehofo na yefa Kristo na mo yeni Kristo na mo nchi ye mobra a ebemma daachi hofo na yefa Kristo na mo yeni Kristo na mo nchi ye mobra a ebemma daachi bi no yehwe echi a yebeka se ya nwesi ya brabo ana ya nwesi ya life na ama asiye Liberty FM. Ani ya wati ye aye the Church of Pentecost sahi yoso district openi odamba bunu eguna no district youth leader na onukro ya esanso aye area executive member edma youth no onukro ya mprempren aye presiding elder foforo kra waba awo sahi yoso central assembly aye elder Samuel Owusu Jaben ana wote ne nka se na do dai wa bra mabunu nyina etwa hia ye